Fantastičan video primjer kako se za malo novaca i iskušnje radinosti mogu postići vrhunski rezultati što znatno skuplji tretmani tehnologija ne može postići. Poznato je da kava jača cirkulaciju, zato se od davnina koristi u borbi celulita. No, nisam bio upoznat sa paprom da ima takva svojstva. No, kod primjene papra treba biti jako oprezan, pogotovo u ovom području. Ja se ne bi usudio stavljati jer može izazvati jaku reakciju. Ono što bi ja kombinirao da bude još znatno bolji efekt bi bilo ako bi se kombinirao zeleni čaj. Recimo da uzmete zeleni čaj koji se uzme na žličicu i da stoji 5-10 minuta, da se makne i onda nakon toga da se stavi kava. Ta kombinacija bi dala dobre rezultate čisto iz straha radi papra koji bi mogao izazvati iritaciju i pečenje, pa me malo jedino ta pomisao užasava.